Mala kenyam mala me we ka Nuer dialtin kontilian ka roi no gwasa me ka Nuer online TV channel enda mandun shan kwasnyak biye no racha me ka Nuer online TV en wale shanka wal badak ka pay baro ron kina dangra widjen dangra wid diech de loy dan der tesko chana shanga me chana jochop te kon kalerti bu kon kaling wana me kan kono we reiler ka man la main man ban roitin to kon kaler jesalwash miche tuok rei wich ka Uganda jo mishalar no take gwanwari tiche yak ka thurbil ka gwanwar to tone gorken nyamkel mishalat shala do jan gor ngot kielo waken chicken internship chicken olat anon wachire ga mo chatwok ka chala do nɛɛŋ tila sistery ke to gor ka jawdan chalat ke but tele full detail ka chen chut ken bashan ka beladia men me dong shina kon benial ka do bran chatwok je but just watch ajen kan ka kampala ki jen kan ka juba kana kon la ga but ki turbeliana wacha road duny ke shiga take accident kuje mo ti ken shiga test nian to gwan wara take radian kanet content tin ci turbulent ci yak just lo aj medita long me goro no de yana ling kenyam jo bana kwen gwasa me bana roacha ka queen anten content sha report rei wika South Sudan shinetin content sha parliament rei wich ka juba cha jalep ko dio ja ci kondi alta ngai ko cha luaga bor cha ja kulep luaga bor ke parliament agwada dan la dole la kalat ketin la dole wit mite mugor ko no balat no bada nyuur luaga mo la nit konte la MP ni ke ministry bike nyuur ke parliament ke luambor bikan do bada nde kuumɛ daro nyam ka je ki directing kon lat ko rodien de kapchonga je bika writing ka bikan ngot bikan ga chu pass bon ko do bada ndong de ngot de ga lat ke je rewich ka jaw bana kulele ngwase me shirke me chana ngaje no parliament chaje to ko tamako dong ba dole ba ka dolke ka ba tini ba ka titen chere ngai kondiale en jo me gormen obya kulele ngwase me men shalat gwase me ni wa chiji parliament kenetin kontilet ka parliament pa lepre wech ka South Sudan wa chikana gorno de na mal racha ka do badanan ba ne tin sha deport ketin ba non ka kuumɛ merkame no de kamal la letko de nediti de nyodano men kwaga deport ke je ba kanong re wich ka South Sudan engu ban mandan en chicken lat gwaseme lat kene gwan wonene keni che jocha long kamandana latke so gor kono banam jelling manan chikalat gwaseme ko gwikejen wo mandana shalat awa telejere ngoni bu kono banje kula linkel ka jawo chikana lat gwaseme mugorno be benwa yakel gor jeno de tourne ken bo de ga nywa kel ge yekaneten konte sha dipone ken yam ko ne de titin sha dipot painken kene de sha nongre wika South Sudan tele public tele jange tin ke sha na cha kep ko bom ko kamandan en nung ka kere wikeje kene nen yen ke te gwaseme ne de tie kenetin kontin sha dipot ne de shop ka badak tandien painken ka jor shika kendia laji South Sudan ramkel karwade jaram dan laran South Sudanese kanetin shanen gwaseme kanetin kontin shanung rewich kamerkam shirka jawodan shaling ala rudien kenedi ala kona shanen wa kaneti loinat keneti shikana chiken kanak no di nen bano ken ka jor naka wenken tantien teketin menaji Mexico teketin menesha nisne ramkel karwade jalaran South Sudanese ka kujamo jowo me jom goro de kuumɛ South Sudan de nyuurtin manan ku kon lat gwasa me mandana shala da jipale meneno de menyodo kene ke ji South Sudan ke je de jalat ko sha ben nong ne jeno bana bika ben re which ka juba ka domi kan kon ngaj ka teleje ka constitution ano de ramdo dien mi malaran wido dien de jenong re which aba cholo no aran wije mo ka tele criteria ne ti sha tiang ti nyodo no ba kularan South Sudanese
Shikala na Gorka National Assembly and Biken Minister of Foreign Affairs Biken Shol ko Bedwo Badan and Chicken Lat ko ba ne ti ba ko nung Rewika South Sudan ke je Biken Lat do Badana kwaga deport ke je ki nung Rewika South Sudan and go agreement metede shamado kam South Sudan ken Merkeme Chicken Jomo Chicken Lat ko chala do ne wa chane Nathan Kone anung amended Nathan Koken we ken go banung tila ji Venezuela no wa ne to wa menang ye wejendo dien ki me kwaye deport wejmo dodien cheka en South Sudan dio je wejmo kwe long ki third world country so ka kwijamo wajen sherong ko de na de ganang ten dundo chana cha ka mo ke yotungwan tin kwa kale deport ke je shaga deport ba kwa deport ko shana cha mo yo munyo de gwano kum South Sudan cha je mo ke yo dong de kanetin content ka United States ke ne ta America me ka kon dong sha gup ke cha mo ke yo jalal no shol can they are calling Lawmaker to summon the Foreign Affairs Minister to explain the circumstances surrounding U.S. deportation which South Sudan. La Ramadan la Foreign Affairs Ramadan te kamar kimala mar lat kam South Sudan ken which United States and do matedi chikana nangone ki ka procedure tedi chakano. Kajom chikan lat gwase me ala Minister of Foreign Affairs no radadian me Michel ke yes again would shale Godfrey kajom chikan lat gwase me kenene. It is true that the government of South Sudan and the Minister of Foreign Affairs in a position as the power to enter into international relationship or multilateral or bilateral arrangement with other countries, but those bilateral arrangements must conform to the constitution of this country and the law of this country, is said. Kene chuang panya no de Foreign Affairs kira manana teka mark witi goal and ode can take agreement kamende lat kam South Sudan kene witi goal te koken duno chakula de wone ne mite kamile road shika deportation milat keje awaba yi correspond ke ngoten content cha gore wika South Sudan cha bu gore jeno bana ba kanong bang kan ngach ke telemisha latin kuumɛ South Sudan shangna men york yopin wa gor ke jeno de mishit kana mo de ja kon ngach no they claim that the Minister of Foreign Affairs entered into an undisclosed agreement with the U.S. government to receive foreign nationals convicted of serious crime, despite the majority of those deported not being South Sudanese citizens. Waken need tea ten kon la Foreign Affairs waken chicken right chicken latke kuumɛ South Sudan ki chicken teka agreement mi chicken mat pin jo chicken mat pinya wa kana kon ngach ano ka yotung tedi cha yor pinya ki metedi kana kam South Sudan ki agreement metedi chikana lat ke kuumɛ America makan ji South Sudan menung kaneti motela jidwere ray wika South Sudan ne shana nake shana chakaluch neiti mo la tulka dulnat ki neiti nangnat chikana no de mandan en nung ka kwidian ray wika South Sudan de jakon ngach shang tena ka marmdid ba ke kuumɛ America me gore ke je gwano de doba nung ka neiti la jidwere ray wika South Sudan de jakon ngach enamo kajo chalat gwaseme as we witness, some of those deported in the country are the majority and not national of this country. Only one is a South Sudanese national, and I think that was the need really to inform the general public on this negativity and why this international relationship has been made. He added, "Tina long no ngumuwa no nene itemo South Sudanese, no ramkere di anjela South Sudanese oni duo mtedi and duo bomo." By the way, dear Jeshi amen inshallah the kume Nigeria dear Jeshi ajaling. Korean shala do nene ajanishana goro no te garami gwan dwere mba nungre wida. Jana already ta kane rishit kada tore weda telaneke ko ngeje no Nigeria che jega lonka chuer kada nangnat so chelat bon wo cha ka de gorno de ka weda ko cha jogo no baji mo ke yo baji Venezuela ba ka nangre doaru shikana lok antama deportation en joga dana beben she muko kon linga kum South Sudan no bi ke nyuur ten do badana inshallah let mnon ka chuer ka jamore wi ka South Sudan wangu den wo bi Venezuela ba ka len no ba re wich ka juba ki ka South Sudan ka do mi chala do ken ba ka zil moj ka yo tungwan ko sha no na ka dewi bang no ka dewi ke yo jo me de ngaje no kuumɛ dung South Sudan ka mi sha parliament cha je kule bentama
chikana ladano ba bna nyuur ba do badan en cha chuur ti nonga jere wika South Sudan cha jangach ki do badien chikana kanone ajan jodan en gorno de nywaga yekel kata dan en chikum South Sudan chikala no bikan do badan nonga nare wika je bikana del ngach ka bikan tar bikana gor menu dong mete decision do dien me bikana nyoko meken kana ka do badan ba netin content ngot tila foreigner tin ba nong rewi ka South Sudan menu mi chikan warga chikana kona approve manda dien jikan la long gor kanono de kum South Sudan kana public ki community la citizen ne tin tere wi ka South Sudan de ka ngai kenetin kon nong re wuch cha de nong na ka lora bang tele ka ngach namo wa tele je ka constitution ki ka ngotin content tere wi ka South Sudan jo me janan go de nyoy yekel an ban nyoy jegla ro dien chuje pro jen jin bi channel bi je subscribe ka bi notification bar bi je trying comment ler mi ci brech ba sho mala ci bekaji bye bye